Zamzo Production YouTube channel thir tu te in zawa in chiboy kan buk acheu Pakistan lam hoya missile tipuaktu Indian Air Force officer pathum ban anne Indian Air Force officer pathum te chu Pakistan lam hoya missile anti pu pal awangin anna atanga ban anne he thil hi kumin March thla thleng khani in anchung thu ngai tu ani nuwa tholeni khan ban anni thu puan anita Indian Air Force officer te hian kumin Mars thla khan BrahMos missile hi antipuaka missile hi Pakistan ram chunga athlok luta he thil thlenga wang hian rampan in kara in ngir ngauna achuak ngala an boruak po atang man hle ani kha BrahMos missile hi nuclear keng thei cruise missile ani a India le Russia ten an siamani athok na hleang ti chiu arin oma ma se pu ma in Pakistan lamin an lo kap thlaman lo ane Islamabad chuan Delhi chu film khur turin acha hala thleng non to lo turin acha bok he thil thleng hi thuizui ngal ani a ti pal thila thleng ni ma se nun na ta na hlom le rampan hi in kar ti che thei ani awangin poi khoi tu te hi ban ani ta tho ani Pakistan Air Force chuan Mars ni thum khan missile hi leitanga fitsing livela sanga ri aya alet thuma chakin Pakistan airspace chung kilometer za som ni palia athlok luti an soya leya atlak main an kap thla ani he thil thlenga wang hian India Defence Minister Rajnath Singh point ral thum ti chu uluk le him taka en kol atul thu asoi chuak to ani Ukraine Independence Day voisom thum pakhat na ma se Russia invasion tharuk na ni boxia President Zelensky chuan Ukrainians tenena Crimea lak let le aniang atia February ni somne pali khan Ukraine thar apianga Independence voisom thum pakhat na hian Ukraine chana omlo naram room na omlo naram tuar chel le ti fan naram ram tlan chengai lo ram theihil theilo apiang ati Ukraine President Zelensky chuan tunari chuan Russian in Indo na ti re lailok tura in ka hailam hoi adu lo Mings 3 Mings 5 le Mings 7 a theilawang hetiang ang gameplay hi kan du lo kan ramte kan let le fekang Crimea emo Crimea lo po ati cheu mai ani Israel in West Bengal Palestinian te tan thlo theina arwa mansak Israel chuan West Bengal Palestinian te chu Negev thalera airport atanga ramdanga anjin chu theina turin thlo theina arwa mansak Israel Airports Authority thupuang tu chuan heruam manathar hnuai hian thotani khan Israel Chimlama Resort City Eilat Bular Ramon Airport atangin Palestinian mi somli chu rampon lama an thlok chuak te soi heng mi te hi Israel Airline arkia thlo theina mangin Larnaca Cyprus an thleng ani West Bengal Israel mi cheng te chu Tel Aviv International Airport atangin ramdanga jin chuak theima se Palestinian mi tero jin chua hi khap ani a Palestinian te chuan West Bank atangin Jordan an pan phot angaya Amman Airport atangin an jin chuak thei cheu ani Palestinian Prime Minister Mohammed Stiya chuan Palestinian mi te chu West Bank atanga kilometer za somriat chetahla Ramon atanga an thlo chua phal sak ain Jerusalem Airport chu hongle jok turin Israel aputa East Jerusalem Airport hi Palestinian te hian kumsang khat zakwa sumruk pasari 6-day war mazong khan an mangthina ma se Israelin an ram alwa sak nuwa kumsang ni pakhat atang khan airport hi rausan ani Israel chuan airport umna hmuna hian judami te chena tur saktumin ruwa manna siam ani ati ani